Kinong ilam shnong kathan sning ha ka jinglam khamat kinong ilam kasenjuk kirang basnong ka ribhoy. Lembat ki kunhun seng bhalang bakentup ya ke KSU FKJGP bad HNYF ha ka shipho tarik unai luar ar puar kila thau ka Joint Action Committee ban persya alor ka jingthumu jang sarkar jela ban IT no ekni ka tanat sam boarding ka MEECL sning division shaka company shimet. Ya kini ke Joint Action Committee ban persya kini ke jingtmu IT ya ke MEECL sning division nakaliang kesenjuk kirang basnong ke ribhoy hapo ke jingelam uba bibi makdo ulalu me ke jingelang ke bekerki jong barok kirang basnong ke thad sning bat kumju ikseng balang benetai sani halor kini ke jingtmu jong ke sarkar nalor kirang basnong baper ke thad sning ledon lang ha kini ke jingelang da kinong elam ka senjuk kirang basnong ribhoy bakentup uba bibi makdo presiden uba PB Seliang General Secretary uba Ferdinand Kharkamni presiden ke KSU North Khasi Hills District uba Marcos Martin presiden ke HNYF bat kiwe ha ka jing ekran beginong thok kubor hadian ke jingelang uba bibi makdo ulapan pau ke jing sokya ke bajor halor ke jing tumu ke sarkar jela ban lilam lot ekatnat MEECL syaki company shimet na dogi por gi bamanshwa bat menta sa ke sning division walagi patba kena ketahan kilong ki safety kena bahaya ke bai pendon kam boarding kabla ban bujing mapat saya ke nongpo bat bernihat division Ure thoru bagani kejing persya agani kejing tumu ke sarkar jela kalong bagi patba ketahan riboy kidigi pat nong rep ki baju safety kena bahaya ke bai pendon kam boarding bala dadon kenu kejing ki patba kedang la ban ye kren ne penbet bat ki officer ke MEECL Hendrai lada IT ki company shimet ki patba ken mat jing shibon lada don kanu kejing namar kan sadon ru kejing shim kabu ne kejing lesting de ki company shimet Uba Ferdinand Kharkamni Uletho bagi kenhon seng bhalang kilarai ban ai kejing kersan ke Bapurai kejing temu jeng ngelam shnong ke distrik Ribhoy bat kathai sning ban persya kini kejing temu jong ke sarkar Ulong bahabe nujor bat ke jing sieu bai penenkam boarding Ribhoy kade gawai ni distrik bapen mi bai ke pisah leng ba katanat MEECL namar ke jing sieu tikena ke bai boarding Ndrai ke balengok kalong ba balik ke sarkar jela kampai khamat ban hiar syua syupat ba ban panjeng mut Aswa ban nonra ekene ke jing temu ban lilam ya ke MEECL syaki company shimet Hadin kini ke jingalang la shimru ikarai ban jurep ke jaka penmi boarding ki bagentup ke stage 1 stage 2 but stage 3 ban wat benia ke jingduna kini ke jaka penmi boarding ha ke Ribhoy district badru ban ai de ke dorkas jo menteri ke tenat penmi boarding bat chief engineer ban dawa ban wengno mardor kini ke jing temu jong ke sarkar ban IT ke tenat MEECL syaka company shimet Isang halang lightly kata ke KSU FKJP HNYF ban mengi kesenjuk masnong nilai rai ban persapet yang kini bijing temu juga government ban franchise yang kini sing division kata gue kemat ke peningkong kamar kalau ba iba ke jingsta juga ni ke jingmut temu juga government kalau yang ingin kong di pada iba ke mengi pada nongrep pun nongrep sudah civil kamar peningkong kalau ba Niyo persipilan tang ngipol pangidi yaki marrep pujoni kumbus sa musie pati udoy di marrep te hal jingi de department mun tidak suk penjingi ban yakran kadang don ke jingi ma kadem jingi klub ke jingi de perkinu no jingi asisa ngi kendo jingi ban ke MSP and ray tidak suk ban yakran ke jingi de ban ke department kapang sul ko bale ka government kemud ban lilam lut yaki ni ki department baro joka MCL kei kepada selendak balik sebelum lang kena ni pai kisiu de belai ka revenue untuk sing division kumpang ile yang jingtip makam duna yang sa pulak si benai to sei kene bisa galek sei kene bisa galek ibu jingkli government namta ka ba isusi kulong ba kidon pun di factory companies di vacancy we belai sei borni area umiam area de balai franchise kita balai IT ki company ki bakum kita kiba ledat bersih kat bayo pat ba sanspa terus pak bersih man ka benai penong lakanya ini tinggi kepat ya government bahkan dapat kat arsin swa bahkan le dengan kam kadai ban ai swa ya awareness program kenam ko pat ba usai mengini tik paro hato gayo no lane hato gadu nong gani jemut ke jongka pat ba usai gani mengi ke pas nong ini sai Jalur di jingi dei begini kita mang itai gasni nilarai ban ibu ya ka memorandum syau power minister ni sebuah appointment baru begini lagi kedua
But kumju siya Chief Engineer Joka DCL. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.